Haringkat kajing temu ban Pynshlur yaki khun Samla bakin Tresitom ban Seng Lajong ke St. Anthony's College Center for Entrepreneurship, Innovation and Incubation ke CCEII ha kajing kershan ke Prime Meghalaya ha kashpau tarik unaitung arja arpusau kala Pynlong da kajing Ïakob Shet ke. Hakani kajing Ïakob lawan banya benta da khat khandai ngut ki Samla kan thai na ki college pat ki Islam puli baper. Haswaban sedangai kini kajing Ïakob, laron kajing alang balingkot hakabalai don lang da ka Dr. Wadamika Lingdot, Deputy Commissioner of Food Safety Technical, ka Dr. Rajani K. Chetri, Coordinator CCEII, Reverend Father Arcadius Puwen SDB, Principal ka College, balapun ko Burami Kinong Bishar, Father Joby Joseph, Vice Principal na Lorki Way. Kinong Bishar hakani kasngi na kabenta kajing Ïakob Shet ke Kilong, kakong Jacqueline Square, kakong Maybury Nongrum, kakong Tiara Kharpuri, kakong Rajani Cream, bat kakong D. Paspat. Kibala job na kate kajing Ïakob Shet ke Kilong ka Lizandria Shilla, haga kerdan ka Maningkong, ka Vanessa Bopang haga kerdan ka Baar, bat ka Wansara Nong Siet haga kerdan ka Balai, kibadai bro laingot na ka St. Anthony's College. Na preng borok kinong benta ka Kusnam Nong Ïakob bakena tam layo da ka Yuriman Waka Sujawar, na ka BSF Senior Secondary School, la Kyrwoh ikajingwan benta da ki Samla puli na Kalengki College ka Nongba bakuntop ya ka Sinot College, ka St. Edmunds College, ka St. Mary's College, ICFI University bat IHM. By the cake that she baked for me. Kyrwoh cake is a graduated and the winner of the cake is
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Ka nutrition ba kambha, ka jing im ba kambha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.